Wabulera Mzafal Zamba, gumusinga okumananga omwana we King Zamba, meya wa Imowa Jinja Northern Division, nga akabonera ali ku mupiira. Nendo okusoko kusazamu ekigambo kyo yogere baba. Manvuli yavao baba. Be. Manvuli. Nina ekintu kye nendo okutegeeza iwanga. Lwaki nsose ku introducing antyo. Amani g'abantu ni people power. Chetweta oba kankobe national unity platform guba mutima gwo. Mutima. Ombuzize ekigambo wambuza nti ku trail ya president tichiwanga oli muganda wange ninze nsoka ku mwanjo. Era wobole motoka isatu, motoka eyokusatu bukale tustopa ku motoka ya president era we motoka ibiri motoka eyokusatu ba ya King Zamba. Yange. Ate yakulya ku kadi. Eyandi ya ku kadi taninanga yo kunaka kofira takambalanga ku ni people power. Ni waba ali kukyogera mpola people power. Ayogera mukama. Era edimu ku nsonga lwaki nesowolayo n'okuyikiriza kwenina mu mutima nti ebyaliwo byonna tibyali fair nga bwe nakukoba mwami Morgan tukidde bulungi nti natamu appeal bwe natamu appeal n'ataawa embeera bandaga results but I think nakola mu Bulanda appeal yajja a little late bandaga ni results nali number 1 nchira mu ngatitya center mu Esuneri yali number 2 yage makadi yali number 8 ayera ngabo kiri ku recording ancho kusatu na kulembera olw'ekintu kiti olw'ekizibu kitya listen mami Morgan mpuliriza the problem is not the party the problem was one individual kino kiriyo ngema mukatona ino bumba bumba katona ino tuwebuza kibuzo nizimo tukobera kwa abana Uganda abantu bemwawire card one just to reasoning laki mwabawire iwe kusomenti no twawire card ya wana kubwe mp Mujinja Southwest twawire Honorable Batua otyo Mujinja Southeast twawire Honorable Mwiru Mujinja North twawa Honorable Hussein Muyonjo then woman member of parliament Jinja City Honorable Sarwansa Komao Witi Zamba ku bantu abasomye ani yogobo natasobola kuwangula era nani goko bandimbiga kuba nkule kokoba ngeje bagabye mukanejaga sebo ono pano listede kusho ndikwenda olungabe tiri kwenda wabye show eno ndikwenda abera ine chako no tiri kwenda wabye show ife tumelele kwambulera ndikobera era omulangira Siraji ndikwemerano ku radio omulangira Siraji buti ayogere kibina cha Nupu Mujinja North ulira ni King Zamba ndikuba koba nti right now ulira kuandika ulira bomba amaina abokwesimbawo ate mwide mwetondere ne kibina olwensonga wetu emerere national unity platform ngudwire your position as Omogezo party is not a panel position, it's not a talk show position. The position of this talk show take over ndikuba bumba ige ngaloza muono constitution ikirizo no kwesimbawo kubana munigina kanzo tuwe chile good so mpigana oboina issues na you someone him as Omogezi wedikota wano mwesa as a honorable member of the Ndabiwa panel with equal rights like you Zamba ndijoli wamu present your case okobyendi issues edekibina tida abantu bona era okobyendi neche mutai nakachiko kabazabuzibu but the problem is one individual I want to be clear and very loud and clear nchiramu buli pate yona tuchidwa nensonga bitika nku example this is one reality 85% right now of national unity platform came from FDC jenandiese FDC yo moyo jenandiese PFF bono tulikogera real politics national politics realities tuyidintirero ekyaleta PFF okuva ku FDC what was it nkwe abantu okuva ku norms okuva ku goals edekibina PFF entufu jendowoza nti yali ntufu ku FDC yakoba be mubye muri kukola tibe twatandika nga tujakola ki betwayikiriziganya okukola tibe muri kola ki PFF yekutula lwaki ndikogera ka background kana katono buli organization yona yoba association eba mtegweta kawukumi oli kumfuna nende ebintu bino abantu baleke kubanga abatabibona oli kumfuna national unity platform bwe tuefula bwe tuneefula nti tuli kubona kawukumi mupate yaife the fact is kawukumi ajja kuli omuti era ogwo agumalemu gona gubemu obuuka nze nge yabita that is one reality nze nge yabita masomero from primary to secondary university
twali ine bidandali era nga otuka ali kawunkumi mutima gwesibamu kawunkumi n'ekimwe NUP tutwalaawo nja kuyida muganda wange Mr. Morgan bwe bukeera encho mu maka go wafuna omukazi asooka yaja mpuliriza statement yange wafuna omukazi ow'okubiri yaja wafuna omukazi ow'okusatu yaja mu mwaka mulala wafuna omukazi ow'okutya ow'okuna bona nga bakola ki bajanga bije omukazi asoose bw'ajja ensi ekusobola okusalira omukazi nti omukazi oyo abandeka omukazi oyo n'obuzibu tabaire mugumiikiriza ku mukazi ow'okuna olowooza ensi esalirani omusango bakoba ebbe omusaadde oyo n'alina ekiso iwe weebuuze lwaki omuntu mulala ng'oli kuwulira entalo mu Northern Division oli kuwulira entalo mu Southern Division oli kuwulira entalo ne mu Jinja District gy'atatwala oli kunfuna saawa dde Kagoma n'entalo oliwulira mwiru oli kunfuna buli wamu owulira mwiru iwe weebuuze leko mukulu amalisa mission ya kuidamu no kulo bulonje bwa sheno tujja ku discussinga individuals no leka amalisa mission imbe ndikwenda inono lwachi buti ndikuleta ndikumalayo Mr. Speaker Mr. Speaker muganda mwami off track mwami Pumba nile kibuuzo kyenje okubuuza muganda malayo point do ife twakulanga buli noni ebitawa igulu awo tujetani tuweta mu 7 that is the simple fact twakolanga buli noni eba mubire ko babayi mu 7 tudinti nani nenda nkobewo kino ekintu okwikiriza kuli nti ngotole kwifa abavubuka abato ino aya abaganda bayifa abakulukulu ba muganda wange kawanguzo okwira igulu abasinga ezira yalitayenda ku mwami mu 7 but the reason why today tuvayo fena twakoba we must have change kubanga nti twabona omusana nenda abantu bakitegere nti ng'omusana ogwo bwe gubaawo nimupate daife mu idamu abantu nga bayidde kunona byayibwe nga bazira musana nga bo bayidde kunona byayibwe that is one simple fact kwenda kutegera kyoli cyane kukoba zamba ali kubita zamba wandi bewoboza ndikwenda zamba bintu kibyaje okolera abantu bajinja zamba ndikwenda tegera ave ku individuals individual ndimuvako internalewe batite yemereire ndimuvako presenting abantu kuba but one zamba ekifo kye yesimbyeko mulina ku ni flag bearer meaning you confuse the voters ngokaina kujja kuye mukibe bakolera there are two people akobya aba convoy ya president waimwe owekibina kamunonezaki era ako abantu nti wano wetuli era yakandika ni gomu akadi ene dako abantu nti ki muwechagulana so you have two members aba claiming anti bona bakika kirala but now they are going contrary mu bantu. It is important as a kibina musoka mwa ironing out obuzibu so chova ndikubuza zamba where is the problem kuba alagandi munivu we yakola petition mali ya zamba where is the problem in the party katwire ku kintu ekindi obakwogera ku Segona Azam studio yogere ku Mwami 7 Azam studio let him talk ya pato kandi berojibuza kabe olijibuza muntu muchamu be Chenendo kuwabula muganda nange Bumba pate ebyali kubuuza pate tali kubibuuza muntu mukyamu enda muganda nga akitegere nti ensonga lwaki kyagulanyi yavaayo asobola okuvaayo leero wabona abantu nga Segona nga balekeiwa babaleke inuma okutoolawo kire ekintu ba elite nga bwayogere bwe balowooza nga nti munkana abakola ki nenda abana Uganda bategere nti National Unity Platform fena tuli ba agents of change. We are agents of change. Nina itafali lyanongeraku omuntu ali wansa ina itafali lyayongeraku muganda wange Bumba speaker ina itafali lyakola ki ekintu kirina okutegerebwa nti bantu bangi kino ekintu bwebwensi yakola president waife okulaga nti abantu banabandi bona bemubona basobola so zamba timuba new comfort zones ndikwendo yambe kwa alikumfuliza ekigambo kyoko bindi ni dinda je muri kubona kali je bakali ogaba eri yali jikandaliriza nani zamba akola mu district mwalina intero but but